Hi Joe, mambo vipi, mambo poa, mambo cool, mega rock ya. Jina langu Sweet Paul, ninaroga kama njiwa with nguvu kama soja. Neo njira ya mumwe iria Father Ogala ahuthagira gukinyiria akristiano ndumiriri hindi ya igongona itheru. Njira iria hihi itarakenagia muthikabu wa Githumo uria umurugamitie wira kwa ihinda ria mwaka. Mwaka-ini ucio umwe, Father Ogala arabatara kugarurira njira ciake cia kuhunjiria arumiriri ake a kanitha wa Katoliki, gukirikana ati ndarakoretwo akiruta wira na njira iria yagirire. Sio, amka kumekucha. Amka kumekucha, shika jembe twende job, una dish. Sifa ndiyo hiyo na maisha ndiyo haya. Maisha ni masupu kama supu au choma. Ino niyo migendere iria Father Ogala arabatara gucenjia ihinda-ini riu ria mwaka umwe. Muthikabu akiuga ati ni mugaru na mutaratara wa kanitha wa Katoliki. Bongo kali roho safi, tuweze kuwapata viongozi wenye haki na ukweli kama Biko na Mandela, Biko na Obama, Kaisa na Plato. Au sio? Swag up! Muthikabu augite ona akorwo njira iyo ya nyimbo ni irakenia andu aingi na ikaguciriria andu aingi guthi kanitha, andu acio matireteithia gukura kiroho kana kuongerera witikio wao. Ngiribotera Inooro TV, ngetwo Kate Muthoni.